Я говорю, не күйеуге шықтым, берге күйеуге шықтым. Сен алып біздің тұрмысың қиындату бе? Мен күштап қайтқаш. Қайын ішінде құлақпысы, еңді қиыстары. Олама солай құрында Sana dur aşıları tavaşı Dağların ana şuçu döküla Sana dur aşıları Birinçiden işe düşürge керек. Bundan 2 yıllık biz konkurs e'lon etgan edik. Ham şol konkursda şekledik yaş sonu bilen biz 35 ga xatligina dramaturglarning asarlarini qabul etdik. Şular arasından biz 10 asarni sayladık. Şol 10 asarga tayanib biz chitki degan formada tomoshachilar bilan birga shunday chora o'zdirdik. 10 asarni o'qidik. Tomoshachilar tinglab o'tirdilar. Shundan so'ng şol 10 asar arasında ishni sayladık. Hem alarını işisinde tulu spektakl formasında sahnege tamaşaçılarga çıkargan. Şunday fikirge keldik. Hem mene iş eser saylandı. Aları işisi de avtorlarının işisi de xotin kızlar. Birisi Simbil Gafarova, onun indi bizim teatrda bir eseri bara kelmişek. Piyasası boyunca spektakl bara. İkinci avtor Güzel Sağitova, ol indi tanılgan şahıs. Şulay da bu anın birinci eseri. Hem üçüncü avtor bizning için o bütünlüğü tanış bulmagan. Biz bara tek anın bilen şul konkurs tanıştık. İnci Gizatova. Buna üç eser. Birisinin ismi Parkovka, Simbil Gafarova, Tıman Güzel Sağitova, hem İşikler, İnci Gizatova'nın. Buna şul üç eser üstünde iş başlandı. Biz eğer de indi bu yaş avtorlar diye aytamiz ekan, biz şulay koyladık. Şul eserler üstünde yaş kişiler de işlerge tiyiştik. Biz onlara uylay, şunday menimçe bir kızıklı fikirge keldik. Bu iş eserini de bir kişide oynarga. Mesela 6'dan alıp 12'ge xatli, tungi 12'ge xatli biz iş eserini de 2 antrakt bilen tamaşaçılarga taqdim etmekçi bolabız. Şundan soň şol antraktlarını, teneffüslerini biz 1 saatga sozıp, şol teneffüs vaqtında foyemizda yaş muzikantlar, yaş şairler, yazuvchilar, ressamlar şulay uq özlerining ijodlarini taqdim etecekler. Demek ki mening bu iş eserinin de şol kişeni elbette yaşlar qararga tiyişler. Çünkü mında bu iş eserde de bugungi kun yaşlarının problemalari ko'tariladi. Şuna göre menimçe nindidir bir kızıklı engeme bulurga tiyiş. Hem gumuman teatrımızga yaş artistlar bilen birge yaş tamaşaçılar da kirerge tiyiş, yaş dramaturglar bilen birge yaş tamaşaçılar da kirerge tiyişler. Şuna göre biz atadık. Biz sişembe gününe ko'rsatmoqchi bo'lamiz. Birinchi martaba 22 oktyabrda, birinchi martaba biz o'ynab qaramoqchi bo'lamiz. Bu ish eserini de seshanba kun kech bilan deb atadik. Согласно концепции, для постановки пьес 3 молодых авторов были привлечены к работе 3 молодых режиссера. В этом нет никакой шутки, хотя один режиссер, Фарид Бекчентаев, уже, в общем-то, в таком, ну, в зрелом возрасте,
Тем не менее, когда-то петербургский театральный критик Надежда Стоева на фестивале молодой режиссуры сказала, что самый молодой из вас, обращаясь к молодым режиссерам, это Фарид Бекчентаев. Самый смелый и как бы не боящийся идти на какие-то эксперименты с формой, с темами, со смыслами. И здесь тоже именно вот такой молодой дух, а два других режиссера, это Олег Кензегулов и Рамиль Гараев, именно для того, чтобы вскрыть новый текст, нужен какой-то новый дух, желание работать с новыми формами, желание работать с новым театральным языком, сценическим языком. То есть какие-то темы, которые возникают в этих пьесах, они не все реалистичны. Например, их невозможно играть языком бытового жизнеподобия, играть очень психологически, скажем. Что-то дается в форме гротеска, что-то дается в форме каких-то игровых структур. Мне кажется, что эти спектакли не забудутся, каждый из них попадет в своего зрителя.